Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burumwa herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mbere udende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Iyi ni raporo spesiale yo kuri uyu wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko birabera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazero kubabwira iri kubera muri Rubereki nyuma y'imirwano ikomeye hagati ya FC ndetse n'abazarendo. Turarabira hamwe ibiriko biragenda biboneka kuri Calme Tactique turabe uko ihagaze. Turaza kandi no kubabwira position avance mu bice vya Kibati. Turaza kurebera hamwe ibiri kubera ayitwa Miba, ayitwa Mungazi. Turabe kandi bijyanye na Mortier 92 mm lance roquette RPG-7 n'arme d'appui PKM zakoze akazi gakomeye. Turaza kandi kubabwira dispositif defensive enarcre de cercle turebe uko bihagaze, aho rero hagaragaye tactique zidasanzwe mu bice vya Kashebe n'ayitwa Mungazi ku muhanda w'ingenzi. Turaza rero kubabwira ibiriko biragenda bigaragara muri ibi bice. Rapport de force ikabigaragaza uko kuri uyu mugoroba byifashe kuri zone d'Ofi continue. Turababwira ibiri kubera Burinda ahitwa Habura. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye nibiriko biragenda bigaragara mu bice za Kasheberi. Turebe bijyanye na position d'observation, turebe biri kubera kuri poste de surveillance Kasheberi Sud. Turaza kwerekeza no mu misozi yitwa Kayanja, turebe ibyakozwe n'abasinepaz. Turaza kandi kubabwira amakuru yo muri unité mixée, turebe bijyanye na brigade de réaction rapide BRR. Turebe biriko biragenda bigaragara kuri CMC y'abazarendo. Turebe préparation logistique muri Warikare centre. Turebe bijyanye na bataillon de première ligne uko ihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kubera Habura, Hagenda, Burinda, Bukonde. Turebe ibiri kubera mu mashyamba yitwa Rwibo, Musiza. Turaza kandi kubabwira raporo société civile de Warikare kivuga ku bijyanye n'ibiriko biragenda biba. Turabwira rero collaborateur de ennemi, abantu rero bari gukora n'imitwe yitwaje intwaro mu bice by'abukumbirwa bavumbuwe no mu gace ka Ikobo. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara bijyanye na point d'appui avance avec centre logistique. Turebe ibiri kubera kuri ligne de défense en profondeur. Turebe triangle tactique yakoreshejwe mu bice by'abukumburwa kuri poste de réseau. Turaza kandi no kuraba bijyanye na corridor opérationnel muri Masisi Nord. Turebe bijyanye na FARDC ndetse na Demiape. Turebe offensive majere, turebe retreat stratégique. Turaza kandi kubabwira ibiri kugaragara mu bice bitandukanye bya Masisi. Tubabwira ibiri kugenda bikorwa mu buryo bw'ibanga rikomeye. Turabwira rero dispositif de défensive linéaire mu gihe AFC ikomeje imbaraga mu bijyanye na renseignement et logistique opérationnelle. Turaza rero no guhita turaba bijyanye na surveillance active. Turebe guerre d'opposition. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na intervention diplomatique rapide, retreat organisé des forces. Turebe uko bihagaze. Turaza kandi no gukomeza kureba bijyanye na calme avant la tempête. Turebe ibiriko biragenda vyibonekeza muri ibi bice banywanyi. Rero iyi ni raporo militaire compliquée préparée par Actu Bujumbura, aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye na spécialité des affaires sécurité et opération militaire dans la région d'Igrarak. Tubahaye rero ikaze ku rupapuro rw'amakuru rero turibuze no kumva umutama nawe agenda dutembereza tubwira ko uvugana ibiri gukomeza kugenda bigaragara mu bice byinshi bitandukanye cyane cyane mu misozi y'Iminembwe. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo rwazanye ikoranabuhanga ridasanzwe rije guhangana n'iryitwa face to air anti-missile. Turabyumva ibijyanye n'ubu buyinga bwa none igisoda cy'u Burundi kiriko kirakoresha ndetse binatangazwa binemezwa ko bishobora kuza guhindura urugamba ikibuga kikaza kwicurika. Warikareho ngo gute? Operasiyo ikozwe idasanzwe muri Warikare ni operasiyo iteye ubwoba mu buryo budasanzwe kuko umutwe wa 23 ugabweho igitero simusiga ndetse kandi turabyumva ibibaye muri Warikare tajari biragaragara kandi biremezwa ko ibintu byamaze kujya ku rundi rwego. Ni mu gihe kandi abatuye Warikare bataryamye bisanzwe nabo bigenze gute?
parute agahinda ndetse kandi n'urugamba rubabaje kuko imisozi ya hano muri Rubero hakomeje kweramo intambara idasanzwe ndetse kandi ni intambara abaturage batandukanye batuye muri teritwari ya Rubero batangiye guhunga mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ni Rubero mu mice myinshi itandukanye FRDC ni Rubero turaza kwinjira turabiri kugenda biba ariko hagati aho n'abari Uvira nabo ishyamba sirye Ruviraho uraza kutubwira ngo iki ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi byongeye gukomera cyane icyitwa umuwazarendo ndetse kandi n'umusirikare w'umurundi ntago bari kumvikana neza uburyo ngo umuwazarendo akomeje kujya ku mirongo imbere ku rugamba. Turabyumva uko kwisubiranamo hagati ya abazarendo ndetse n'abo ku ruhande rw'u Burundi ni mu gihe kandi turibuze kubabwira ko Igoma bimeze gute kuvugwa yuko nyuma y'uko umutwe wa 23 wikanze yuko FRDC ishobora kuba yagaba igitero gikomeye cyane mu mujyi wa Goma gishobora gushegesha bikomeye cyane umutwe wa 23 ngo byatumye umutwe wa 23 hari koranabuhanga bubaka mu mujyi wa muruno mujyi. Ngayo nguko rero turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye ni mu nyemero duhere kuri raporo ikomeye twabateguriye igaragaza ibiri kugenda biba ni ibiki biri gukorwa bidasanzwe biragana he zose twabibonye tubifashijwemo n'imboni zacu ziri mu bice bitandukanye ndetse n'andi makuru akomeye dukura kubagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Iyi rero ni raporo speciale iyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 29 gitugu 2025 ndatangura nkubwira ko iwarikare muri Noru Kivu nyuma y'umunsi wose w'imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za FCC n'abarwanyi b'abazarendo bikorwa by'itumanaho n'urujya n'uruza zongeye gusukurwa mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu hagati ya Gashebere ndetse n'ayitwa Mungazi iri mu maboko ya FARDC ni mugero Kashebere yo iri mu maboko ya 23 mu gace ka Rubero mu territoire ya Warikare ariko nubwo hagaragara gahenge gato ibimenyetso byose biragaragaza ko uyu mutuzo ari calme tactique ijambo ryifashishwa cyane mu gisirikare mu gusobanura gahenge gategura indi mirwano ikomeye ivyo bita calme tactique. Turababwira ko kuwa kabiri kwigenekerezo rya 28 gitugutu 2025 hagana ku isa saa 2 za mu gitondo ingabo za AFC zari zifite position avance mu gace ka Kibati zafashwe mu bugambanyi bwa gisirikare tactique de diversion n'amatsinda y'abazarendo yaturutse mu murongo witwa Miba mu Ngazi bituma abaho imirwano y'ubukana hakoreshwamo intwaro ziremereye za morotse 90 mm lanceur roquette RPG-7 arme de PPKM. Amakuru yaturutse mu nzego za renseignement tactique aremeza ko M23 yari yashyizeho dispositif defensive NRK de secret igamije gukumira abazarendo kugera ku muhanda route nationale numero 3 uhuza Kashebere na Mungazi umuhanda w'ingenzi cyane cyane mu gutanga ibiribwa amasasu n'ibikoresho bya gisirikare byinjira mu bikorwa byo muri Rubereki. Imirwano yamaze amasaha agera kuri 11 idahagarara uhereye ku isa ya 2 kugeza ku isa ya 3 z'ijoro aho impande zombi zari zashatse guhindura raporo de force ku mugoroba. Ibisasu byarashwe ku buryo bwa Kibati yahindutse urubuga rw'imirwano zone de fait continue bituma abaturage bose bahunga berekeza mu mashyamba yitwa Burinda n'ahitwa Habura. Mu gitondo cyo kwigenekerezo rya 29 kuri uyu wa gatatu abashinzwe umutekano bavuze ko imihanda yongeye kuba nyabagendwa hagati ya Kashebere na Mungazi ariko bigaragara ko impande zombi ziri kuri position de observation buri ruhande ruri mu mwanya wo gukurikirana ibimenyetso by'undi. Baravuga ko arike iyobowe na Colonel Isaac Muhinda ikomeje gushyira imbere poste de surveillance mu misozi ya Kashebere Side no mu misozi ya Kayanja hashyizwe snipers n'abasirikare b'abahanga mu bikorwa by'ubutasi force de reconnaissance. Ku ruhande rwa FARDC n'abazarendo hari unité mixée ishinzwe kubungabunga umurongo wa Mungazi harimo abahoze muri 3e brigade de réaction rapide n'abarwanyi b'ihuriro rya CMS wazarendo bari gushyira imbere gahunda yo gukaza ubutasi renseignement de anticipation
kugira ngo bamenye aho AFC ishobora guturuka. Ubu agace ka Kibati haravugwa harimo harabera preparation logistique y'ibitero bishya bya FARDC, aho imihanda itwara ibikoresho n'intwaro zigeze yitwa mu ngazi ku murongo kuri uyu wa kabiri zaturutse ahitwa Warikare centre zigamije gutera inkunga bataille de première ligne. Imirwano yagaragaye muri Rubereki yatumye abaturage bo mu midugudu yitwa Habura, Bujenje, Birunda, Bukonde bahunga amasasu bajya mu mashyamba ya Rwibo n'ayitwa Misiza. Raporo ya Societe Civile do Warikare iravuga ko abasaga 2000 bahungiye mu mashyamba aho babayeho mu bihe bikomeye cyane bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima kuko ukubaha bigoye. Abana benshi bataye amashuri naho abagore bamwe barashinjwa n'abazarendo kuba collaborateur de ennemi. Kuri ubu amakuru yemejwe n'abaturage aravuga ko abantu 4 bo muri Bukumbirwa mu gace ka Ikobo bashimuswe n'abarwanyi ba CMS wazarendo bashinjwa gukorana na M23. Icyo gikorwa cy'ubushimusi enlèvement extrajudiciaire cyateje umwuka n'ubwo bukomeye mu gace ka Bukumbirwa kuko abaturage bavuga ko abashimuswe bari abahinzi basanzwe batagira aho bahuriye n'imirwano. Mu rwego rwa gisirikare amakuru y'imbere source intérieure aravuga ko AFC ikomeje kubaka ligne de défense en profondeur mu buryo bwa triangle tactique ishingiye kuri Kasheberi centre logistique, Kibati point d'appui avancé, Bukumbirwa poste de réseau. Izi position strategique zigaba zigamije kugenzura inzira zose zihuza Warikare na Rubero no kwagura ibikorwa bya M23 ku murongo wa Kasheberi Karengera. Pinga byitezwe ko gutanga corridor opérationnel igana Imasisi Nord. Ku ruhande rwa FARDC inzego z'ubutasi za J2 de Miyape ziri gukusanya amakuru y'imyitwarire y'uyu mutwe hagamijwe kumenya niba AFC iri kwitegura offensive majere cyangwa niba iri muri retreat stratégique. Perezida wa Societe Civile do Warikare Bwana Jean Baptiste Kareke yasabye ubuyobozi bwa leta n'ingabo za leta gushyira imbaraga mu kugarura amahoro muri aka gace ka Warikare. Avuga ko iby'amasasu bimaze imyaka 3 bidahagarara kandi abaturage basigaye bafite aho bikinga umusaya. Mu ijambo yagize ati twifuza ko guverinoma yahereza ingabo zindi zifite ubushobozi bwo guhangana M23 muri Rubereki. Abaturage bacu barimo gupfa ubusa kandi benshi bari kuba imfungwa mu ishyamba. Ku ruhande rwa AFC umuvugizi wayo bakaba bahakana ibyo bashinjwa byo gushimuta abaturage, bakavuga ko ibikorwa byose biri ku rwego rwo gushaka umutekano w'abaturage no gukumira imisire za FARDC nkuko bariko baragenda babiyaga. Kugeza ubu rero urugamba rwo rurakomeye mu bice bitandukanye. Uru rugamba rwo muri iki cyiciro ni cyaje guerre d'opposition, aho buri ruhande rwigabanyiriza ibice by'ingenzi bikora amakusanyirizo yitumanaho n'ubwikorezi. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko birimo propagande militaire ku giti gira intangere. Tukaba rero tubabwira ko ibintu kuri uyu wa gatatu bigaragara ko ari calme avant la tempête nkuko biriko biragaragara. Reka duhite twumva umutama nawe tubwira ibindi bijyanye n'ibirenze ibyo twamenye byabereye muri ibi bice byi Warikare, twumve uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Aho rero kugeza ubu ngubu benshi mu bakomeje kugenda bakurikiranira hafi biri kuba batangaza ko ibintu bitari buze kora mu gihe hatagira igikorwa mu maguru mashya, uko rero mutama agiye gukomeza atuyagira ibiriko biragenda bibera muri ibi bice bitandukanye by'i Warikare. Reka atubwire ibiriko biraberayo mu buryo bw'iramvuye. Operasiyo ikozwe idasanzwe muri Warikare ni operasiyo iteye ubwoba mu buryo budasanzwe kuko umutwe wa M23 ugabweho igitero simusiga ndetse kandi ugabweho igitero karabutaka mu buryo budasanzwe ndetse kandi budasubirwaho. Cyane rero suwasiyo ni nyenzira kandi bivuga yuko uruhande rw'umutwe wa M23 rwari rwatangiye kwihingira mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Bikavuga yuko rero iyi operasiyo ikozwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abacancuro binjira inyenzira
ni nyuma y'uko kandi uyu mutwe wari ufite gahunda yo kwinjira muri ya misozi inyamiyanda ku muhanda rute nasonari 515 mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, nk'uko amakuru ari guturuka i Walikale. Ubona yuko urugamba rwakomeretse kandi urugamba rwabaye ihurizo muri rusange. Ni operasiyo Karundura rero, ni operasiyo Karabutakanda, babwiza ukuri ko imirwano ndetse kandi n'ubwicanyi buri gukorerwa abaturage mu bice byinshi bitandukanye biri gutera inkeke ku rwego ruri hejuru. Bikavuga yuko rero FARDC yo impamvu iri kugaba ibitero mu buryo budasubirwaho ndetse kandi buri kugaragara ngo ni uburyo bwo gushaka guca intege uruhande rw'icyama cy'umutwe w'intare zasarambwe, ukurikije uburyo ibi byose bari gutegura, ukabona yuko kandi intambara iri buze gukomera buri muntu wese uri kuyireba, ndetse kandi uruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe bati ntituri buze guhagarara, ntituri buze gutuza. FARDC nayo iti turahangana ndetse kandi turahatana. Nshuti bavandimwe rero, iyi ntambara urabona yuko yahinduye isura ndetse kandi yakomeye cyane mu buryo bukomeje kugenda bwibazwa na buri wese, bati se ibi bintu biraza kurangira ryari? Kubona yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni intambara kandi yatumye FARDC ideployinga abasirikare mu bice byegereye ahitwa Busengese, mu misozi yegereye ahitwa Mayuwano, mu misozi yegereye ahitwa Mayuwano Mutakato, ndetse kandi no mu misozi ya Nyamiyanda, kuko bari kwikanga yuko uyu mutwe ushobora kuba wakwinjira mu misozi i Walikale, nyuma yuko bari kubona yuko ibice byose biri kudeployingwamo abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'Abarundi bishobora kuza kubashyira mu mazi abira ku rwego rudasanzwe. Ukurikije buryo ki operasiyo ziri kugenda cyangwa se ziri gutegurwa, ni intambara ubona yuko igiye kuba igitangaza kidangaje kandi igitangaza umutwe wa 23 ushobora kwisanga wahombeyemo cyane. Ngayo nguko rero, reka duhite tujya kuri axe ya Minembwe naho twumve ibiri kubera Minembwe nabyo bidasanzwe. Tuvugana ibiri gukomeza kugenda bigaragara mu bice byinshi bitandukanye, cyane cyane mu misozi y'Iminembwe. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo rwazanye ikoranabuhanga ridasanzwe rije guhangana n'iryitwa Face to Air Anti-Missile System riri gukoreshwa n'umutwe wa 23 mu gushaka kuburizamo ibitero by'indege za Sukhoi 25, drone ziri mu bwoko bwa CH4 ndetse kandi n'izindi zitandukanye. Umutwe wa 23 uri kuvuga yuko wagarukanye ingamba zo kuzirwanya. Ku ikubitiro rero hazanywe ikoranabuhanga ridasanzwe mu makuru akomeje kugenda atugeraho, bivuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rufatanyije n'Abarumaniya, rufatanyije n'abasirikare bandi b'Abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo cyane. Ngira ngo murabizi yuko Abanyakolombiya bahari, murabizi yuko Abanyarijantine bahari, murabizi yuko Abanyamegizike bahari. Biravugwa rero yuko iryo koranabuhanga rije guhanganitse kandi no guhatana n'uruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho. Bikavuga yuko rero iri koranabuhanga ku ikubitiro ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuryubaka mu misozi y'Umurenge ahitwa Mushereza, bamaze kuryubaka ahitwa Kidija, bamaze kuryubaka no mu tundi duce dutandukanye twa hano mu misozi y'Iminembwe, nk'uko amakuru ari guturuka no mu Minembwe. Urugamba ubona yuko rwakomendetse kandi rwabaye ihurizo, kandi ukabona yuko ruri gutegurwa mu buryo budasanzwe budasubirwaho, ukurikije buryo ki ibintu bihagaze muri rusange. Ni urugamba rero ubona yuko ruri buze kuba ihurizo, ndetse kandi ni urugamba ubona yuko ruri buze gukomera cyane, ukurikije buryo ki operasiyo ziri kwesitarwa cyangwa se zihagaze. Kandi bikagaragara yuko uruhande rw'icyama cy'umutwe wa 23 ari uruhande rukomeje kugenda rugaragaza yuko narwo rushaka guhangana, nubwo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ruri kuvuga yuko ngo iyi ntambara baramutse bayitsinzwe ngo byaba ari igisebo gikomeye ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Niyo mpamvu Abarundi bazanye ikoranabuhanga ridasanzwe ku rugamba, bitandukanye n'uburyo bakoragamo operasiyo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho muri rusange. Reka duhite tujya n'ubundi ku yindi axe turebe ibiri kubera mu bice bya Rubero ho byifashe gute. Rute agahinda ndetse kandi ni urugamba rubabaje, kuko imisozi ya hano muri Rubero hakomeje kweramo intambara idasanzwe, ndetse kandi ni intambara abaturage batandukanye batuye muri teritwari ya Rubero batangiye guhunga mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ni Rubero mu mice myinshi itandukanye. FARDC ntiri kumva ngo uburyo uyu mutwe waba warigaruriye imisozi ya Masereke, imisozi ya Kitobo, Kipese, Kasinga, imisozi ya Katero ndetse kandi n'ahandi hatandukanye, byatumye FARDC yataka imisozi yitwa Cyondo, Katiri, Bomangwa, imisozi ya Kamukahere, Mboru, nk'uko amakuru angeza aka kanya ashingiye ku mutekano ndetse kandi na diplomasi ku rwego mpuzamahanga cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. FARDC iti twebwe ntabwo turi buze guhagarara kandi ntabwo turi buze gutuza. Ibice rero bigizwe no mu burengerazuba bwa Rubero ndetse kandi no mu bice byegereye Ibutembo, cyane cyane imisozi ya Busese, imisozi ya Kihoma, Kiteraga, imisozi ya Karengeya, Ngereza n'ahandi hatandukanye.
operasiyo zahinduye isonetse kandi operasiyo zakomeye cyane ukurikije buryo ki urugamba ruhagaze muri rusange. Nshuti bavandimwe rero ni pages zikuyemo byinshi cyane i Rubero, ibintu byakomeye. Uwo kubwira yuko intambara yoroshye muri Rubero arabakubeshya, kuko ibintu byahinduye isonetse kandi byakomeye cyane. Ni mu gihe benshi muri twebwe twiteguye yuko intambara yahagara muri ibi bice, ariko ndabarahiye ahubwo kugira ngo ibintu bituze cyangwa bihagarare, ahubwo Rubero yose urabona yuko ikomeje gusatirwa na FARDC. Ni nyuma yuko uyu mutwe wabaye nkaho ufata uduce dutandukanye mu minsi mikeya twa hano muri Rubero, cyane cyane ino misozi yegereye Masereke, Katero, Muro n'imisozi ya Kamukahere, ariko urabona yuko ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura muri rusange. Ni urugamba rero ubona yuko mu bicozi myinshi itandukanye, cyane cyane ahita Tungutwa sa mu misozi yitwa Kabelo, imisozi yitwa Kishambilo, Bikala, Wimbi, Mambosa, Kasinga, imisozi M23 yadiporenzemo abasirikare nyuma yo kubona yuko ibice bigizwe na Rubero FARDC iri gutuzamo abasirikare ngo nta gahunda ifite gutuza ndetse kandi no guhagarara muri rusange. Reka duhite tujya n'ubundi ku yindi aksi turebe ibiriko birabera mu bice bya Uvira, naho hari amakuru ari kuhavugwa. Ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi byongeye gukomera cyane icyitwa Umuwazarendo ndetse kandi n'umusirikare w'umurundi ntago bari kumvikana neza uburyo ngo Umuwazarendo akomeje kujya ku mirongo imbere ku rugamba, aho kugira ngo arasane cyangwa ahangane, ngo ahubwo akisanga ari gusahura amaduka y'abaturage. Ibi rero byatumye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cyane cyane ba operation commanders bari bayoboye urugamba bamaze kuvuga yuko ibi batari buze kubyihanganira gatoya, cyane cyane abasirikare b'Abarundi bari kuvuga yuko Wazarendo zigomba kugabanywamo nibuza bagakorana nazo ku kigero kingana na 5%. Ibi rero aba Wazarendo bari kuvuga yuko bamaganiye kure kandi ngo bisa naho ari ugusuzugurwa n'ikindi gihugu, cyane cyane igihugu cy'u Burundi kiri kugerageza gusapotinga uruhande rwa FARDC ku mirongo imbere ku rugamba, aho ubona yuko urugamba rwakomeretse kandi rwahinduye isura muri rusange. Ni ibice byinshi rero bitandukanye, cyane cyane imisozi ya hano muri Uvira ngiye kubabwira ikomeje gukorwamo deployment, cyane cyane rero ni imisozi yitwa Kavimvira, ni imisozi yitwa Kiriba, ni imisozi yitwa Runingo. Iyi misozi yose FARDC n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze kwakura Abawazarendo, utibagiwe imisozi nka Kibondwe, Kayaja, Munanira, Shenge, Kirungu, Kitara, Karungwe, Muheta, Katongo, Gomba, Kitu ndetse n'ahitwa Kiloma. Aha hose FARDC abasirikare b'Abarundi n'ikitwa Bacancuro bamaze kurundwa mu mujyi wa Uvira, bisa naho ibiri gutegurwa ari ibintu bikomeye cyane kandi biri buze no gukomerera buri muntu wese ukomeje kugenda ubirebera hafi. Ni ibintu bikomeje kugenda bikomeretse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi ukabona yuko urugamba uko rugenda ruza ruhaza urundi, niko intambara ikomeje kugenda igaragara nk'intambara idasanzwe, ndetse kandi intambara ishobora kwisanga uruhande rwa FARDC rwatakarijemo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho muri rusange. Nshuti bavandimwe rero ni Uvira ikomeje gutera ikikango gikomeye cyane abaturage bo mu mujyi wa Uvira bavuga bati, kandi nyamara ibiri kuvuga yuko intambara ishobora gusatira umujyi wa Uvira hakurikijwe buryo ki uyu mutwe wa 23 za Kamanyora mu Mosho bari koherezamo abasirikare, ibintu bishobora kuba byahinduye isura kandi urabona yuko biri guca amarenga nubwo abasirikare b'Abarundi bakomeje kwisanga mu mujyi wa Uvira. Reka duhite dukomeza n'andi makuru turebe ibijyanye na Goma naho biravugwa ko hari ibikomeje kugenda bigaragara. Goma kuvugwa yuko nyuma yuko umutwe wa 23 wikanze yuko FARDC ishobora kuba yagaba igitero gikomeye cyane mu mujyi wa Goma gishobora gushegesha bikomeye cyane umutwe wa 23, ngo byatumye umutwe wa 23 hari koranabuhanga bubaka mu mujyi muri uno mujyi wa Goma, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo imbere ku rugamba bihagaze, bikavuga yuko kandi iri koranabuhanga rigamije guhangana n'ibitero by'izi ndege za Sukhoi 25 nyuma yuko uyu mutwe ubonye yuko ibintu bishobora kuba byazamanitse kandi ibintu bishobora kuba byakomera cyane mu gihe gitoya ukurikije uburyo ki ibintu bihagaze. Ntabwo byoroshye rero, ntabwo byoroshye cyane biravuga yuko ibi bice byo mu mujyi wa Goma cyane uyu mutwe nyuma yuko uri gucibwa amarenga yuko ibice byinshi bitandukanye FARDC ikomeje kugabamo ibitero ikoresheje izi ndege za Sukhoi 25, byatumye uruhande
rw'umutwe wa M23 rutangira cyane kubaka ngo iri koranabuhanga mu mujyi wa Uvira, nk'uko amakuru ari guturuka muri Uvira ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomeretsa kandi byanahinduye isura mu buryo budasanzwe budasubirwaho ukurikije uburyo ki ibintu bihagaze. Bishobora kuza kuzamba mu gihe gitoya kandi bigacibwa amarenga n'uburyo umutwe wa M23 uri guca amarenga yuko wamaze kumenya yuko FARDC imigambi bafite ari imigambi mibisha yo kubagabaho ibitero ndetse kandi bibanze mu bice by'ingenzi, bikavuga yuko teritwari ya Nyiragongo ngo ubu ngubu umujyi wa Goma icyitwa abagambanyi ba FARDC bamaze ngo kwinjiramo nk'uko M23 iri kubivuga, ariko nanone FARDC nayo ivuga iti twebwe turakora icyo tugomba gukora kandi M23 tugomba kuyikura mu mujyi wa Goma nk'uko bo bari kugenda babitangaza uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni urugamba rero ubona yuko ribuze gukomera cyane ndetse kandi n'urugamba ubona yuko ribuze guhindura isura mu gihe gitoya ukurikije uburyo ki intambara ihagaze ndetse kandi ukabona yuko ibintu bishobora kuzamuretse kandi biri buze gukomera mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho muri rusange. Kwa mugihe n'ubundi ku zindi axe bitoroshye, Mutama tubwira ibiri kubera mu bice bya Bukavu avugwayo nayaye kugeza ubu. Kugaragara icyitwa operasiyo idasanzwe mu misozi itandukanye rero ya hano muri za Bukavu, cyane cyane mu byerekezo by'amahurizo y'umuhanda Rutsonari 5 uva ahitwa za Kiriba uzamuka ujya na za Runingo hagati hari hafi neza za Bukavu. Ibi kandi byakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko bari bamaze kubona yuko uyu mutwe ukomeje kugenda wohereza abasirikare benshi cyane mu byerekezo by'uno muhanda Rutsonari 5 uva za Bukavu werekeza mu byerekezo bya hano muri Uvira. Ni uduce dutandukanye rero byagaragayemo icyitwa ihurizo ridasanzwe, ni nyuma y'uko uyu mutwe wari uri gukura abasirikare za Nyangezi abandi ubazana mu byerekezo byegereza Musheni ubamano haraza Kamanyura. Bikavuga yuko rero nyuma y'uko uyu mutwe wari utangiye kohereza abasirikare ubarunda mu byerekezo byahitwa za Rubarika muri Bukavu, byatumye uruhande rw'igisirikare cya FARDC biyemeza kohereza abasirikare benshi cyane ahitwa Rungutu mu byerekezo bigana ahitwa Ruberize. Rero ngo biza kuba ikibazo gikomeye cyane kuko ku musozi witwa Ruberizi habereho imirwano idasanzwe nyuma y'uko guhera ku munsi w'ejo uyu mutwe wari wamaze kohereza abasirikare benshi cyane hano kuno muhanda Route Nationale 5 uva Bukavu werekeza muri Uvira. Bikemezwa yuko urugamba rwabaye Ruberizi ni urugamba rwagaragayemo imbunda nini ntoya ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi bikemezwa yuko babashije no gusubiza inyuma gato ya uruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi barimo ahitwa za Ruberizi, kuko ngo aka kaya turi kuvugana uyu mutwe wahise usubira inyuma gato ya werekeza ahitwa za Ruvunji ndetse no misozi yegereye za Kisozi utibagiye imisozi ya za Ruburure, kuko ngo ubu ngubu niho uyu mutwe wa M23 ubaniye cyangwa se uryamye nk'uko amakuru ari guturuka ku rugamba. Ubona yuko urugamba rwakomeye ndetse kandi rukomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni operasiyo zikomeje kugenda zikorwa ku ruhande rwa FARDC nyuma y'uko uyu mutwe ukomeje kugenda wohereza abasirikare mu bice byinshi bitandukanye byegereye umuhanda uhuriwemo na Uvira ndetse na Bukavu, aho ubona yuko FARDC ivuga iti mu gihe twaba dukomeje kurangara uyu mutwe ushobora kuba watunyura mu ruhumye ukaba wafata n'ino misozi ya za Runingo ndetse na Kiriba, imisozi itegamiye Uvira ndetse na Bukavu. Ibyo rero ni biri kubera muri ibyo bice mu gihe andi makuru agaragaza ko FDNB nayo yari Karungu mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Bihagaze gute bijyanye n'izi ntasi ziri gufatwa Mutama? Mu misozi miremire y'Umurenge rero naho bwana mumenyesha makuru ingabo z'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi rwose FDNB mu buryo bugaragara batangije ikintu cyitwa operasiyo. Batangije operasiyo mu buryo bugaragara kubera yuko barimo barahiga mu buryo bwose bushoboka cyane mu misozi babasha kugenzura. Barimo barahiga ngo hari abama 23 ndetse n'abatwirwaneho bari batangiye kwinjira mu bice by'amashyamba ngo baze kubataka. Babataka bitewe n'uko ngira ngo mwaye mwakomeje kugenda mubyumva yuko agace ka Mikenye ingabo z'u Burundi zirimo ziragenda zihasatira. Bari batangiye rero ngo kuza gutatwa n'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho. Ubu tuvugana rero ngo hatangiye operasiyo zo kubahiga nabo abarangije kubinjirira, kuko ngo bari kuza mu buryo bwa gisivile noneho bakinjira mu mashyamba. Abarundi barimo baragenda bateguriramo ikintu cyitwa rwose ngo ibitero.
ni ahantu rero mu by'ukuri navuga ko hashobora kuzabera urugamba rukomeye cyane mu misozi ya Mikarati, mu bice by'ahantu yitwa Sanganya ndetse n'iyi misozi ikikije Mikenke. Ni situwasiyo navuga yuko ishobora kuzavugiramo ikintu cyitwa imbunda zikomeye, n'ubwo barimo barinjira bameze nk'abashaka gukora operasiyo ziri siransiye. Amakuru aragaragaza neza yuko ingabo z'u Burundi zigera kuri 240 aribo baherutse koherezwa muri iyi misozi, ndetse bakaba barimo bategura ibishoboka byose kugira ngo babe bakwataka umutwe wa 23 ndetse n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho, ngo bafite gahunda yo kubirukana kugeza igihe ngo bafatiye umujyi wa Uvira. Ni situwasiyo navuga yuko ikomeye cyane, bishobora kuza guteza ibibazo bikomeye cyane muri iyi misozi y'Umurenge, ndetse n'abaturage bamwe bakaba batangiye ahubwo kubona ko ibintu bikomeye bakaba bahunga. Ni mu gihe rero kandi mu yandi makuru haragaragaza ko abasirikare benshi yaba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC bari koherezwa i Masisi, byo bihagaze gute? Ariko twerekera muri Warikare, aho ubu tuvugana mu gace kahitwa Kihisi, ahitwa Kembe ndetse n'ahitwa Ishunga, aho hose umutwe wa 23 warangije kuharunda abasirikare benshi mu bice by'ahitwa muri Taweza, kuri Mutako ya mbere ndetse na Mutako ya kabiri, aho bose hari abasirikare. Mu gace kitwa Wenga hari abasirikare bavuye hafi neza ya Bulinga, bazamutseyo kugira ngo bajye kwataka ibice by'ahitwa Nyamiyanda ndetse n'ahitwa Mubanda, ubundi bazamuke berekeza muri ibi bice bya Warikare. Amakuru ahari biravugwa yuko igisirikare cya 23 ngo gishaka gufata ibice neza byegereye ku kibuga cya Pinga, ariko ubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC nacyo n'abambari bacyo hafi na paruwasi ya Warikare, hano kuri biro regional ya DGM cyangwa se abashinzwe abinjira n'abasohoka, barangije kwashyira abasirikare mbese hafi kuri buri gikorwa remezo cyose navuga giteraniramo ubuyobozi cyangwa se inzego za leta, barangije kwashyira abasirikare. Kuko ahitwa kuri Skypone hopitale ya Warikare centre neza mu mujyi wa Warikare, bahashyize abasirikare benshi cyane ndetse n'imbunda. Deployment irimo iragenda igaragara kuri buri ruhande, mu by'ukuri bigaragara yuko barimo bararebana ayingwe isa twajya kumva tukumva habaye imirwano. Kuko ngubwo hari abasirikare bamaze iminsi bitorereza mu ishyamba ryo munsi yitwa muri Mombo Side, muri Warikare, hafi ya Warikare centre, cyangwa se aho bakunda kwita kuri Parcelle, nabo ngo bazamutse n'ubundi baje kwegera ibi bice bya santere neza mu kibaya cya Warikare, ariko usa n'uwerekera muri teritwari zo muri Side Kivu. Kubwo umanutse route nationale nimero 3, aho hose hagiye hashyirwa abasirikare kuri route nationale, ku buryo ngo biteguye ko umutwe wa 23 igihe cyose waba watatse ushaka kuza gufata iyi Warikare bagomba kuwusubiza inyuma. Nibiri kubera rero muri ibyo bice, mu gihe andi makuru agaragaza ko ihungabana ry'umutekano rikomeje kugaragara ikare muri Minova, aho bimeze gute Mutamu? Situation ni hatari, situation ni danje cyane mu misozi myinshi itandukanye ya hano muri za Karihe. Ubu Karihe yose iri misozi ya za Katana, imisozi itandukanye yahariya muri Karihe. Umutwe wa 23 watangiye kwa deployinga abasirikare, ni nyuma yuko kandi biri kuvuganetse kandi biri kwemezwa yuko FARDC iri gutegura imirwano itoroshye cyane hano muri Karihe, byatumye cyama 23 rero uko biri kugaragara bavuga bati mu gihe bari gutegura imirwano idasanzwe nyuma yuko tugabweho ibitero by'indege za Sukhoi 25 hano muri Karihe, reka imisozi itandukanye ya za Nyambasa, imisozi itandukanye ya za Kaseke, imisozi itandukanye yegereza Kavumu hari hafi ya za Mugenderwa,
imisozi itandukanye ya za Burera, imisozi itandukanye ya za Bushushu, Kaniyapinga, Nikubi, utibagiye Dutu, hariya za Katana na Karangara tuhohereze abasirikare benshi cyane. Niyo mpamvu icyitwa deployment rero ubona yuko zaciye ibintu muri ino misozi ya hano muri Karehe, cyane cyane ino mirambi yegereye ahitwa za Bukumbi, imirambi itandukanye yegereye ahitwa mu byerekezo bigana za Mukwinja, utibagiwe imisozi ya za Numbi, aha hose mu byerekezo bigana za Minova. Intare za Sarambwe ziri kumana abasirikare babakura muri teritwari ya Masisi mu bice bya za Minova, babamanura za Karungu baberekeza mu byerekezo by'amashyamba ya za Karehe, bavuga bati wazarendo aba FDLR twamaze kumenya yuko bihishe muri no misozi yegereye hano mu misozi ya hano muri za Karehe. Ubona yuko rwose ibintu byakomeretse kandi byazambye mu buryo bidasanzwe kandi budasubirwaho. Ni urugamba rero ubona yuko rushobora guhindura isura mu gihe gito, ndetse kandi rukaza no gukomerera cyane uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'umutwe wa 23, kuko buri ruhande urabona yuko ruri kwitegura, ndetse kandi uruhande rukubita agatoki ku kandi, urundi rukubita agatoki mu gahanga, bavuga bati twebwe tugomba gutsinsura umwanzi, ariko urundi ruhande narwo ruvuga ruti twebwe tugomba gutsinda umwanzi. Ni mu gihe rero ibi biri kuba no muri Rubero naho hakomeje kugenda hagaragara iyangirika ry'umutekano ku giti gira intangere. Reka tujye Rubero naho twumve ibiri ko biragenda biba. Rubero bimeze gute Mutama? Turi kuvugana imirwano yongeye kumera tinese kandi yongeye guhindura isura mu misozi ya hano muri Rubero, cyane cyane imisozi iri hejuru y'ikiyaga cya Edouard. Ni imirwano yumvikanye ku rusaku rw'amasasu rwumvikanye ahitwa Burambo mu misozi yegereye Buhevi ndetse na Kavinyonge. Bikavuga yuko iyi mirwano yabaye nyuma yuko FARDC yagabye igitero iturutse muri ya misozi yegereza Kavinyonge ara muri amashyamba agana hafi y'ikiyaga cya Edouard hara muri Rubero. Bikavuga yuko kandi ibi FARDC bikoze mu rwego kugira ngo irebe byo cyaharura amayira yo kwerekeza muri bice bya Kamandi ndetse n'indi misozi itandukanye ya hano muri Rubero ifitwe n'umutwe neza Sarambwe. Ariko ibi nubwo byakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, n'ubundi imisada yabo iracyazanwa cyane ku ruhande rwabo, kuko nk'ubu ngubu imisozi y'Ubutembo ikomeje kuzanwamo abasirikare benshi cyane. Iriya misozi Kabiyabo, imisozi ya za Mahungu, iriya misozi yegereza Musenene, iriya misozi ya za Katwa, hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane. Kandi urabona yuko uru rugamba uko igisirikare cya FARDC kiri kurwana biravugwa, ndetse kandi biremezwa yuko hari imbunda ziremereye ziri gutegurwa, byaba ari izi ziri mu bwoko bw'ama BM12 BM21 cyane zikunze kugaragara ku mirongo mbere ku rugamba. Ibibunda biri mu bwoko bwa Sabasaba byagaruwe cyane ku ruhande rwa FARDC bikunda gukoreshwa n'aba FDL ndetse n'abasirikare ba FDNB. Birasa naho byongeye guhindura mu misozi y'Rubero rero, kuko nk'ubu FARDC yo irashaka gufungura ihurizo rikomeye cyane bashyizwemo n'utwe mu 23 byano ku muhanda Rubero Musenene, cyane cyane ino misozi ya Katiri Migeri ndetse kandi n'ino misozi ya za Kishambiro bakayikuramo. Ariko urabona yuko bitari buze kora, kuko uko urugamba rukomeje rugenda mu misozi myinshi itandukanye no muri Rubero, niko ku mpande zombi bakomeje kwitegura, kandi ukabona yuko kuri ruhande bakomeje kwambarira urugamba. Ariko cyane cyane FARDC ibiri kugaragara nuko ikomeje kuzana intwaro nyinshi hano Butembo, ariko nanone mu byerekezo byegereye Katwa hafi y'umuhanda Rubero Musenene, nkuko bari kugaragaza yuko bo bagishaka guhanganitse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ni mu gihe kandi uyu mutwe nawo ukomeje kohereza abasirikare mu tundi duce dutandukanye twegere muri no bice. Banywanyi rero ibi ni bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice, mu gihe rero n'ubundi n'ahandi za Nyabyondo naho ntibizoroshye. Tugenda tugana ku musozi, reka twumve Nyabyondo turagaruka duhita dusoza. Santere ya Nyabyondo yaberemo imirwano ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo cyane cyane. Ariko biravuga yuko iyi santere ya Nyabyondo yagabwemo igitero cyagabwe ku ruhande rwa Wazarendo bagamije gukura uyu mutwe wa 23 muri ya misozi ya za Nyabyondo n'indi misozi itandukanye iri hano za Nyabyondo, cyane cyane iriya misozi iri hafi y'ibikuyu byo kwa Burora. Bikavuga yuko rero ibi byabaye nyuma yuko n'ubundi uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe cyangwa se 23 bari bamaze igihe kirekire bohereza abasirikare benshi cyane hano muri teritwari ya Masisi mu bisozi yegere hano mu santere ya Nyabyondo. Ni santere ya Nyabyondo rero yaberemo imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo imbunda nini no yanditse, kandi bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bahanganye mu buryo bidasanzwe ndetse kandi bidasubirwaho. Bikanavuga yuko kandi ku mpande zombi habayeho gutakaza gukomeye
bikomeye byaba ari intwaro ndetse kandi n'abasirikare nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba ibintu bikomeje kugenda bizambanitse kandi bikomera cyane. Birasa naho byongeye guhinduka rero mu misozi hano y'Inyabyondo nk'uko amakuru ari guturuka muri bino bice nyuma y'uko n'ubundi imirwano yaje no kurangira uruhande rw'igisirikare cya FARDC operasiyo bari bateguye yo kwambura uno mutwe idakunze. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko n'aya masaha turi kuvugana icyitwa urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremereye ndetse n'intoya rukomeje kugenda rwumvikana. Ni mu gihe kandi uruhande rw'umutwe wa 23 navuga yuko ruri kugabwaho ibitero mu buryo butunguranye kuko byaba ari muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Warikare, mu bice bitandukanye bya Nyiragongo mu mujyi wa Goma haragaragaramo imirwano ikomeye cyane mu misozi myinshi itandukanye ya haraza Rubero. Nta munsi ucaho hataje undi tutumvisha imirwano. Ubu rero turi kuvugana ndakubwiza ukuri ko ahitwa Inyabyondo habereye urugamba rukomeye cyane kandi ni n'urugamba bivuga yuko ku ruhande rwa FARDC Wazalendo ngo n'impamvu urugamba batarutsinze ngo nuko bagabye igitero bishoye cyangwa se batabanje guhamagara ibukuru ngo ahubwo uwari uyoboye runo rugamba cyane cyane ngo ni umugabo witwa Colonel Sengiyumva Jean Baptiste wari uyoboye urugamba rwariya muri centre ya Nyabyondo wagabye igitero ku ruhande rwa Wazalendo ngo ariko ku ikubitiro ngo ni nawe wabanje gusiga ubuzima ku mirongo y'imbe ku rugamba nk'uko amakuru ari guturuka muri bino bice dukesha abahere muri abice bari kutubwira. Bikanavuga ko kandi ibi byanatumye uruhande rw'umutwe wa 23 rikura abasirikare muri ya misozi ya Zakadahandwa abandi bakabakura muri abyekezo bya Minova bakengera imisada ikomeye cyane muri abice kugira ngo n'ubundi FARDC idakomeza kugaba ibitero tutse mu bice byinshi bitandukanye hariya mu centre ya Nyabyondo. Ibironi biri kubera mwabi yabice banywanyi bikomeje kugenda bigaragaza imyiteguro ikomeye ndetse n'imirwano yatangiye. Reka dusoreze ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Rero dukurikiye bwa mbere fyonda sabone ntuzongere guca kukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubategura ndetse tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.